Kuna vitu ambavyo Mungu anatamani sana sisi wanadamu tuweze kuvifuata. Kitu cha kwanza ni kuacha dhambi. Anafurahi sana anapomwona mtu ameacha dhambi na anafuata njia zake. Lakini jambo jingine, anapenda sana umweke kuwa namba moja katika maisha yako. Kwa kila jambo, penda sana kusema Mungu ndo amenisaidia. Lakini kwa kingine cha muhimu ambacho Mungu anapenda sana, anapenda sana kumshukuru hata kwa kidogo. Kuna jambo ambalo watu hawajui. Kulala na kuamka ni muujiza mkubwa sana ambao Mungu anatufanyia kila siku. Kwa hiyo unapokuwa unamshukuru Mungu ile asubuhi, anafurahi sana. Anakutazamia vitu vizuri zaidi. Katika habari ya kushukuru, usiona bagua vitu vya kushukuru. Kuna watu wengine wakipewa muujiza mkubwa ndio wanaona kwamba Mungu amewasaidia. Mtu yuko tayari kushukuru kapata gari, lakini hayuko tayari kushukuru kwa uhai ambao Mungu anamsaidia kila siku. Kwa hiyo yeye kwake anaona muujiza ni gari, lakini kuwa na afya ni utajiri wa kwanza. Hata kama hauna hata 100, lakini afya kama unayo ni kitu cha kumshukuru Mungu sana, kwa sababu madamu una afya lolote linaweza likatokea.